ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Sembut Menteri Rangba jong ke Sorkar Jela ubak Preston Tensong ula kentok teng halor ke jingsange kamai kali ke baklemput sengi ya ke balakot penlong da ke Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kum shibenta ban persya halor ke jingpen kiodor jong ke Sorkar Jela na ke jingshim khajana na ke petrol bat diesel ke balakta ya ki trai ki babu ya ki kali kamai ban pensertok ru ya ki pajba nong late nong wan bat ki nong bela ki bayabe ban late shala ki kam ki duk ki jongki Hakajingnya keren berkilat pathai khubor ha ka khatlai trik urumpang arjar arpuwai uba Preston ulama hamting ru ya kani ka seng jong kinongnya kali kamai baladakim ai ka jinge trailang bat ka Sorkar Jela nagaliang jong ka Sorkar kala ban ai permit sha ki rewshimet ki bakloi ban ye trailang bat ka Sorkar Lada ngisgau baki kim corporate ban ni nagaliang ka joint action ni kay ka bigila ban le ko ngila ban issue ki additional permit the that time kalong na I warning la pa yaki nakadaw nakalang Sorkar we have so many options pan la the kim ya corporate ngidon ka options mo buon bagila man issue permit ya kinu ki kali kiba kiberiu kiba long ready ban kamay it can be done that way tenada nga kerpat yaki bakin so bah sangat no sa ya menta nang ta nakalang jongi government nginang ya pek kay ka binang laban le susu hakane ka tayo toy lang ka Sorkar Gila ada bela suatu rupiah, kumau fite, lah kumuru, ngi mentai kata kamu merendam tu lah sambil, ngatrai ngila ngidang yasong ngidang perhat, kayak kamu ngila bela, nang ni sekmat, kam tame akan dikata yo, bangan nama Rusia mumpat don, tiga bangai ngapil kingong sangat nok hegi ya, nama bangiru gua mengidang dekat, not necessarily village Mairang, lain village keleng ban pensai pai ba namar ba kaji pensai pai ba pi kaju ngi la sutu ngi la shai na government ka e ka bangin le tendai nga ngasong ban omar withdraw no ika indefinite strike pi namar ba ki driver ki duja baro ye duja lut nga try ba pi snam no ika kam nang ta ya ka e ka issue ka baki I submit leng ba jonga ka to ski wi pendu ngong ngin examine mangi nakle government seriously ngi klem don ko covid says Ngi klem le COVID test. Ngi klem le ka COVID test. Bat ngong pi menta nakaliang jongi ngidang le sa immediately artika. Di kata ngidang page menta. Ngidang yesterday sa page next week kay ka mila. Nakada ngong ngidang yesterday de. Ngidang study na lang kabangin option lang nakaliang jong ka taxation, finance, tanta nakaliang jong ka government mo they will take a decision accordingly. Kata kabangila ya right. The next week most likely kabangin sapet ay bagila. Hakabangi iba kaniki international price of diesel and petrol ka keep going up. Kaya ka keep going up kamu ngihapan adjust hakatakal tiba la kamu kuno ka petrol ke diesel la Meghalaya kanong kam duna banya ka asam. Kata kadai kabangi jule ka practice nadu ko masyahadum ta. They will make sure bala kuno kador jong ka petrol bat jong ka diesel kan kampat bania ka asa lakong yaki bakin khot ik meeting ya na ibani keren bat ke joint action committee kin kan ya chona ka level jong ka district administration ngi ki de ban sutu nama ha po wani kendu yang harung lakong yaki ba ailat na government bangin walk out kai ka bangila ban le naga kadaw immediately ngala bring down ya ka dor jong ka diesel bat ka petrol kalau bisa artingka ngiduna na katuka tutu den rai ya kata mentangidang examine na kaliang jong Sorkar ngidang examine susu kumno ban pek nomor ba kejingkil jong kada kaneka international price of diesel and petrol is still keeping up then now taking into this consideration na trying in session mau pingin examine ma kumno bingile kena bangin laban reduce susu ya ka price jong ka diesel bar kimde ban selong emotional lada kisngau baka government ha baka collect ya ka ses le ka taxes ban ong bangi tap sepla na try that is wrong kide ban sutu ba na kalian jong kinong hikanan jong no kan ni pisah dem tau pai ba
Kamdai ba pin suatu bakla bakan lung sangalan sya utau minister ni sya nita. Yikini brokai ngopi namar ba keji tangna kan ka ses ka benyo na kalian itu petrol. Kampoi ko malais pak sanpau sos pak klur. Tipitip de ba budget jongi tangna kalian jongka. Tangna kalian jongka nika. Education sector. Kapoi ko masih hajar aspak klur. Te hanta pin susu. Tiga tanga oi pi kimdai ban sia kren klebe kita. Lebih kuat ngong pi ke perti RTI kadon go to the concerned directorate hinyo igi detail berkoi kadon lu dang lo sata ndai dang taru annually ngi hapan ai ka kau ban ka kau kulong has to be approved by CAG ka CAG report ini le hapoka house simil ali hapoka house kamu katu la de ka public document ka babaro kila ban ya grand kila ban ya pet ban ya study ndai ban suya le ka allocation ka ba klebe kulong kuna ngatrai kamba Kimdai ban lek tentang pi namar ba everything is black and white.